bafowethu sanibona usila eMhlasini kunendawo la eThekwini eVerelem okuthiwa isemhlasini besitholeke i-call kunomfowethu obesicelile washo ukuthi kunesimo esila kushe indlu yaphela nje kuphela yonke into phakathi so becelela izingane izicathulo sase siyabona ukuthi akusiza ukuthi singathi sizokhipha izicathulo ngoba siyezwa kuthiwa kuphele yonke into asize sizobuka ngoba isifiso sakhe vele bekuyileso ukuthi kube bikhona indlela umuntu bezofika abone ngoba akukho lutho nje sesifikileke sinayo sisilana sesingazisho ukuthi noma ungasayisho mhlawumbe uma ungafisa ukuthi ubani kabani usixoxe istory sakho ukuthi kwenzakaleni briefly just ukuthi mhlawumbe ngoba mina sengifikile sibonile la nazi impahla awuyiveze mama nazi impahla nje zabo zisale ezinje yonke into nombhede nakho indlu phelile everything but basale ngabe begqokile kwenzakaleni into ezakalele bengangekho ngangise-Torhweni kanjingane so ngazolanda ukhazini wami eTorhweni ethi kusho yonke into ngithe mina yonke into ziphingana ethi-ke hayi zikhona ingane zirayo so ngisuke emsebenzini ngibuye ngize endlini uma ngifika hayi akho lutho ngoba kade bese ngifika ngiyababuza-ke ukuthi kwenzakaleni basho bathi hayi babonise kuqhuza nje kuphela kodwa basiza kumakhelwane ngoba uma besifike yabonakala indawo ukuthi umlilo waqala lapha ngasekhoneni ngaseyicathulweni hayi ukuthi waqala mhlawumbe lapho kuphekelwa ngakhona lapho kuphekelwa ngakhona akho lutho. It's not like uqale ekhishini ukuthi mhlawumbe isitofu or something waziqalekela nje ngaseyicathulweni bese ushisa kwembedi icathulo iwardrobe washisa i-washing basket yonke into nje esendlini kodwa ishe nje into engathi bichithela kudlulela kwenye into. So impahla-ke yaphela yonke yaphela yona akukho nenye eyayikhona basala lezo saziyigqokele ney'ngane ezaziyigqokele impahla. Ngizokhuluma ngisho nangama-documents ama-ID ney'tifiketi. I-ID, izetifiketi zabo, i-reports, iy'ncwadi zesikole, i-uniform, yonke into eyayisendlini ngoba indlu nje seyisele nje igobhoza. Bafunda apha abantwana? Oyedwa ufunde eSolimalipatelo grade 8 omunye ufunde Redcliffe Primary. Okay, ngiyongenzela ukuthi mhlawumbe namagama ey'kole vele ngoba sinabo abazali mhlawumbe abazothinteka ngoba inhloso ukuthi bafowethu njengoba sifikile sabuka lana bafowethu silekelele iy'ngane banangaki ngani? Omdala una-13 years omncane umfana omncane una-5 years umfana nayo umfana bafowethu isimo siyasibona usisulele komakhelwane kubi impela ukuthi sizoyekile yonke impahla iqala phansi so icathulo sizokunikeza njengoba iy'kole zisavaliwe ngiyathembisa ukuthi sizozama ukuthi mhlawumbe nalabo ama-uniform mangabe ngoba into yethu uhlelo luka-1 million pesos ku-shoes alunama-sponsor ama-donation asuke eqhamuka kubantu abantu basipha imali la bakuthumela imali kwi-account abanye basihlangana nabo besinikeza imali leyo mali siyayithatha sithenga iy'cathulo sithenga ama-uniform la kusuke kunesidingo se-uniform khona so nalo ithemba ukuthi mhlawumbe mangabe siqhubeka iy'nsuku kuzothi kuvulwe iy'kole mhlawumbe kuzobe kuhlangene kodwa isifiso yisona sisukuthi mhlawumbe ustresseke ngokunye kodwa lokho kwama-uniform sizozama okwama-uniform iy'cathulo zikhona sizobanikeza kwamanje abantwana sibalinganise sibone ukuthi-ke u-1-1 icathulo uma sezikhona sesiyazi ukuthi hhayi sesikhuluma indaba yamashethi namabhlukwe kanjalo nawo futhi sizowazama ngiyakuthembisa ukuthi sizodubula sizame i-uniform khululeka naye abantwana bazoyithola ngiyazi ukuthi mhlawumbe abanye abantu bazofisa-ke ukusondela nabo bafake isandla nangokwey'mpahla ngoba uma usisimo sinjena ngisho ngabe ubuwumuntu wegama ukuthi ugqoka ey'tolo ey'bizayo kusuke usubukela yonke into sesiwami yebo ukuthi iy'ngane y'gqoke so kulamakhaza nje kule y'nsuku njengoba kumakhaza kunjena nimbambe komakhelwane hleli komakhelwane nkosi yami sebevasa umuntu alinde ehlele embhedeni uvase leyo kuwasho leyo nto beyigqokile iphinde futhi uphila leyo mpilo hayi sisi kodwa no impilo injalo siyabonga nje ukuthi-ke uvuka nabo abantwana bakho ibambe kanjalo ntombi ibambe kanjalo impilo ifuna bona abantu abastrong bafowethu ilokho siyabonga kakhulu nosisi kulungile siyathembisa
i-uniform ney'cathulo zizoyithola. Ngiyabonga.